konsil 1 minit lada complete ka get ngin pun pra. Pen ish ki babon balang kamut ani baka hima jungi kaya tali. Pia tali mkana pinle ayu. Pinle ayu lada pia tali ru. Namar kabor kay ikhtiar ka siyong surkar jelate. Kada su konsel kada tangan nong pet nong jungo ikhendau ki jaka ki puta ban nomyo benda da kini ki politician badon ka surkar jela. Kada su konsel kamdi ban sya jam tan. Ya kini kinong yalam hima ki bayalam de kitu ki patkar ki baklem sngotu leni ngantip yo de bakil ayo pisan de kitu ki khwan man to shimet ru ngatrai sawan kunhui kum tu ada ngapet ya kini ki nong post sa Facebook kan ki babon hi kide kitu ki kumba kila ong hin do nokong mo ba ngin be ngin kthong yi kinong ilam juga BBP tang ma kila lap nam palap du mentang antip ken tang ba sngo komik kalong kumni ba balai hadu mentane babon kibriu jongi balai be kibriu jongi hadu mentane kini kinong penbit beriau hi kisat ko bet shwa ke election bar ek tar jingbur beriau ngada sngo komik ko ha ya kata ka psikologi ko baki kidon ken balai sya ki perkhat kumni kamut ada penbun beriau kamut long kitu ki bayu i ke jingbun beriau ka NPP kamut long ngingin ya buat ya ka ken ngingin ya kersian ya ka ken ti ke election MP ru baladap kumtahi kiko ha ke MDC election ru kumtahi kiko gatar kimpat sngotu ra ndre hadu menta ngang ong ipi ngayu saya kata kajeng protes mo. Protes kinong seorang tol adap. Protes sa kahimalang rin mata. Kaya samrukia ba ting. Balik nga samrukia. Kito giba wan kunhun kumto am kibumbanari ka benang kendaw. Nakatadaw sipun bunpat kumto am tangba nga perkat be kata kajeng protes ko jong kitip ka badonong rem ne ko badonong rem kim tip lagi babon ki bapli kim tip ra tama kilit protes de tang na kabenta ka daw jong ki katok aningut ki kwan to simen ki yalam baklai ki babon balang kamut ban penbi leni ban yalam baklai kitu ki kon kirayot jong ke hima ndre hadu mentande kim ki babon balang te girupat ba kim banai area balik ka game kalong kumni Sngo samut ba sngo komik ting. Hitiap ba hadu menta ki babon balang hi ki briu jongi ki empat sngo tu ka eka demokrasi ka eka sensyar pa ba. Bat ka eka bor jong sarkar jala ka eka bor jong konsil. Ki empat ti biera. Ti badi na kani ka daw kan bangang soong ipi ki siem pongskat sudah. Hendai bro iskata ki isi ki barim balai ba ki penklanbor ya kini ki siem namar ba kini ki siem ki dem bat ki mane ya ki ki siem hakajat menrujungi ki dem bat mane ya ki politician ti banyo benda dalaong politician dia no kotoko jaka ki dia bet daong INOC ki barjala ai bet balaong ki politician kata ka jinglong jung ki siem kini kita menrujungi nah kan ingin kita bah hadu mentap di kibabun balang deh bat kasyun dekar bat kaya kap hima nak takadaw kamaloi lian pe ini ke game po jelajungi geng kamaloi sisa pini komik bat itamula ba kibabun hi kirupat ba am haba karsukon sel mdir budget tang himalang rin karsukon sel mdir budget tang hima sora hendrai don yaw siem uba klam ay sanat bat don pede yaw siem uba kitu yaw balapan ken nakay kada namar ba buon hi ki ong ba kale don bor konsil kale don bor konsil ya kajing le don bor jong kini kinong ilam hima dengim ju iri ngidon hasnong ngidon himar ngim ju iri ki kmat tadena kata kadaw kamut ya kajing jelei jong kitu ki poi ne ki poi wir ki wan kiwan hap nang no am pin pe jaha kiyo bordar babon hi buhay sinong do bar jela war ki sinong hakap bordari la buhay sinong do babon do du bar jela tang baka kendau pat kade jong ka hima khasi
Mano ba ay bor ay ikhtiar yaki? Mano ba ay NOC yaki? Mano ba ay labor license yaki? Mano ba ay trading license yaki? Kiwan na kisa kan no snem hang ni ntip. Hendai badai na kata kata bang ngangan ong ipi kum kipat ba kabri nyutrap. Tolong kita start ya. Usiem jongi pitep hakiwi kiwi jalan ni kari India tang suong bet une udah usiem jongi kiri kiban mana. Ki ong wei nomor beli ki brio jungi kidang biet sia ho kidang biet bat kinang perkhat be try kabor jong UCM imat uklanyu UCM ya UCM uklanyu UCM ya UCM pause wat ya kasanat ru nei lada klamyo ana sukun sel kamut mla raban itu UCM tede na kata kata kamut halor jong kanong rim bat kata kajing persya jong kita kipat ba ki kun ki hajar jong ki himapat ki persya de na ka kadaw na kanong rim bat ong ipi bahadu menta phim chimna skotho ore phi ki babun balang phim chimna skotho ore namar ba ha ka jing sisha kamut ba kita kinong pelat ki kuan pelat ipi na ka jing sate amrau jong kini ki sim jong kini ki menteri jong kini ki langdo lene jong kini ki nong sensyar hima balik don bor ne henry pia kap penban yaki pia kap penban yaki pia sya penban yaki Pipen ish ki babun balang kamut ani baka hima jungi kaya teli. Pia teli mkana pinle ayu. Pinle ayu lada pia teli ru. Namar kabor kay ikhtiar ka syong surkar jelate. Kada sukon sel kada itang nong pet nong jungo ikhendaw ki jaka ki puta ban nomyo benda da kini ki politician badon surkar jela. Hendrei balay pat pi ki pat ba babun balang di pim simlos ngotho ikata. Badai nakani kan kata ba ngang suong pi bahadu mentangi pengkesani ka dustur tang ba ngi kemen basya te marawi la de ngi pengkesani ka balang ngi kemen basya te marawi la de ngi yakap ya kahima Andre ngimte pengisya te marawi la de nakani kin kada ba ngang so ngi pi kibie hi borobor ne kinang kwa be ong dale kum to try ngin yo jingiram pose ngat akaru penban ngin kinang perkat ong dale akum tu ngin dai sya yu ni try ngin salat marau pose ki ngat akaju ke jingriam kumta ka ju si ka ju ke jingja ka ni jala jungi dia na ka ni ka daw ngangan ong ipi lada perkat sin perkat ni ngan ong bi ba kibriu jungi kila sedang start kila sedang syai manta namar bale bah ka parti BPP hi kibun kinong ai jingmut kita kinong ai jingmut kide kibriu botrei bat haka parti NPP pede bat ak sarkar MDA buon ki kwan manto simet bat buon hi kidai ki riu rahaspa kade halor jong kata tingi ki paj ba badung ni paj ba nong rep ni paj ba nong belang ni paj ba nong kondong am ni dia mas ngotho ba namar bala dang ngim ngotho tingi ni ki baduk ngin sabi ki baduk hendreng ni ibi tang kawei kabaka jingsyai kaladon khendiat menta kumbalong ha ka MP election nei ni UI ba habang ijit ya Dr. Ricky Sankon bang kwa Edward Blay mo handrai katno ni UI ba kasien banangkong ba UMP ubang ni kum kipat ba ngijit bat katno ulale sitom ban panpaw ya kimat kijura ban keren nak benta ka jalan nak benta ka jalan riu ya kijing baru khoj hapo parliament ni UI kadi kasien banangkong nak ni kada uladang ni kum kipat ba hi ngile da ka jing start kinong yalam ru kislur handrai la dang ngile da ka jing biet ban ngi biet ya katangkap lia te tang kata hi kini gi biet ini kin kesan be tang hang ni halaram pe ban ngi iba nadu usnem ar hajar khat saw ter hadu kan manta ka sarkar jela ka bala yalam da ka NPP kadang tho siti nang RCN halor juga ILP te baru khat kini ki ba penbiet manta bar yalap kan bas election ni kadai tang ka jing penbiet jongki banyo bor biang nak kata kata ngang ong ipi kipat ba jong kejelang ngidi mas ngothu na yakap iki it ki hima namar bale bang so ong ipi don ki ba kisiem ki ba ko ngo kat ba ong kani ke sarkar MDA kini ki politician kwan manto simet don ru kisiem pade ki bom tre ban ko ngo ikini politician namar ngi ngothu ki ngothu yala kabor ke ikhtiar kum usim banyada ya ke it kahima banyada ya ka khendo ko siap jung ki khun ki hajar pade halor jung kata kamut ka ke belaja ya ka himalang rin hi kade halor jung kata ka ke belaja habor sora ka ke belaja hapo
hapo umsur ngi babun hi labu hai sinong di kibar jelang tu kai ke belajar ti ngiru kibalik tray satu tinggi tip ha tip ketuka kanung jeriru ngam tip ka hap himalang rin ni kam hap chu ledak kanung jeriru ka hap himalang rin ti tang kata hang teiru do bar jela sudah kai ke belajar hang tu bro khoj kaba wat kitra jela ngi li tray kemut kitu kitra sinong badon hang tu ki khamjani ubar jela ban yang ngi kitra jela Tina kaning kadao bangang soong ipi Shawes Dentia Hills leitin naikran ra. Naikran Shawes Dentia Hills. But siya Dentia Hills ini naikran. Namar balay siya teli ki jaka ngangan ong ipi kide ki barul bit ki hespa hesaipan. Henry ngiapet chwa tang ini is kasil ban was kasil mo. Ti Henry kai kebangi ui ya kito ki baja si Dentia Hills ki Maria persya ki Maria protes satu namar balay nging yu ihi ba ki briu satu ki dehi ki badang sya pendon kam baklada keteng kaplia nak tagraw ngimde than bandai pet ya katai Henry ngin ya pet shoy ka West Kas Hills bari ka East Kas Hills ya ka ka ba piajet menta ya ki MDC ki ba pipila dab jet hatu pijet da ka jing start ni pijet da ka jing bit Uriu sempang, uriu start, uriu kra perkhat hi, uyui ba ka rokom trekam jo kersukun sel kam de ka ba bakla. Henry kini kinong yalam bakla pan napo ki tendung. Kumno bon pun nam snio. Henry ngangrong ipi kam de tang katak himalang rin bajet ya kersukun sel, kam de tang ka hima bajet kersukun sel. Henry ka is kasil but Dentia Hills but West Kasil de bangi jet lang yaw. Yaki MDC mo ha Dentia Hills kidon la ka jong ka so konsel Henry ngi po West Kasil but East Kasili kidai bangi ngi jet ya ka so konsel nak takadaw ka ka balaja po Dentia Hills menta ka Dentia Hills autonomous so konsel menta ka INOC hadu santli ki company te menta kamot protes ki pat nong song satay namar dei baki kinle kumbali ka East Kasil but West Kasil ya kita sukonsel ngi lalat na kajing le drama jung politician menta Henry kini ki politician ki balik menta ha ka himalang rin ba ka hima sorane kini ki jo hi ki brio namar bakila dubor menta ban dakhol lani ban banda lani ban INOC lani ban pata ya ki mender lani ban pendrung ki mender kani jaka kamot kimyo latchu na takraw namar balay ki politician ki ba ki bot bang jong ki de ni ki mender namar ki mender ki mla pasai la ki namar ba ki kenyel ya utu politician kum usiem jong ki namar ba ula aja aido ki ula aja kari ki Henry ngi ki try muluk pede hang ni ngidi ki try jela ngi sabu usun bu sni ba ngi sale ba he penban hala utrai try muluk uba uta no sensyar the day sini of the day MLA hakajuk wat how dong ilam himaru ngisale bahaya hala husiem ni haulo ngisale bahaya Henry ndu ban kan ni su konsil kai jong ka DDT por su konsil ngi iba wat kinong ilam himaru kitieng that namar ban pendon kam baklay la kabor ke ikhtiar kim nur chu badena kani kin kadaw bangang soong ipi salai gitu kinong protes ani dapat ni syarkai ba ki persya tiengang suam kumni bakal ada markapor ba balai ba hadu menta ya penkesan palat ini jaj sim kamu ada un pengkelano ya kini ki rules la ki acts ki badona por so ken ba umdai ba ngingin su penkesan bi tang ti jaj sim nomor ini jaj sim hibro bor ni teng kamu ikam wat ya kahima bro kowe klem da borenti ya kata karai jong ki dor barkur la kita ki dor barsinong Henry ki penon kam baklay la kabor ke ikhtiar nak traw ngim don kam syu ba ngin ong bet budget siem bade bet tang nakani ka yeng ne tang nakani ka kpo ndai syu umta lade ban penkelano namar kat kum ka constitution jungri India hi ka district council hi ka hapo pya jong ka sarkar jelabat jong ka sarkar kemi namar la pen kubor ya kamu kum ka constitution jungri India la pun ku bor ya ka konsel baka don ya la ka bor ka ikhtiar ban pet ban jungo elak hendau ka siam Henry mentatang ka jing ya kelas la ne ka jing ya syurut jong kinong yalam sarkar jelabat hapur su konsel nei jot mangi ki berit baria
Nginom la ban pediang ye kan ye. Hendrai ka ka banging UI ba ka isi jong ka BPP mentah ka le ya ka badai bat ka badonong rim ba ki bor nanti ya kata ka jingle ka jingkam bat ka kompani ya jong men barim kata kamut ni sngau tenan bat ngi menjur ba ka risu konsel kamdi ban sya jam tan ya kini kinong yalam hima ki ba yalam de ki patkar ki ba klem sngau thu le ni ngam tip yo de ba ki la yo pisa ne ki khwan man to simet ru ngatrai sawan kun hui kum tu ngangan ong ipi kalong kajing leran ya kejala bro kowe lada kini hi kinong song snong ki ba syong hakano kono ko hima kin mi persya kum tu klem das ngotu kanong rem kalong kajing leran yang ngi budget ya ki MDC ban thau isi por su konsil ru kalong kajing leran ka bakraw ngangan ong ipi ladang ngi pej ya kata kajing protes si ki wi jala ni kamut de ba ki protes badon nong rem bat ka ka bala jam ta po Delhi mo po jantar mantar hi kabaki ki khna pule ki persya halor jong kato ka jing latto mo jong ki tu ki jing keli ti nang kata kata ba balai ba ki persya namar ba kata ka jing 3 minute jong ki ka jing minute ka jong ki bar ka jing 3 stom jong ki kalong leno namar ba ki ne ki politician hi ki pendon kam baklaya la ka jong ka bor ka ikhtiar kumbale akan sarkar jala jongi bandi ya ka kam mo tek la kumba ude utrai kam utu mali utai wamle haba udai public serban kamut usyakri pajba balai padi kam wari kakam haki office ba peru udi kam ni ki pajba ngi di ban skotu ken kum ki pajba juga jalang ngi di ban syai ken ke perkat perdan balai ngi wan ra da kan ngi jing bit bar ka jing dum ya ki pajba bubun balang ban pet kai kata jing le drama jung ki hima jung pi omdan CM show ngangan ong pim don CM show ra hari indiam don CM show ra di ban skotu di ban syai no du menta pi menta hadu menta pi pen kesan ya kini ki dorbar himahi borobor de kini ki dorbar himahi badi ya ka hima jong pi badi khendo siap jong ka hima jong pi de badi ka kam ka jam badi ya khendo ka siap badi ki yo ki hat de kini kinung ilam hima jong pi hi pi de ban skotu baki politician nadu kinong ilam sinong kinong ilam hima ki don bentalang haki isi ke barim ban penjelai ki mender hang ni dah ka ba kila dep yakut lupa baki mender baki tu ki mender ken kersan yaki haka MLA election dah ka ba ki bo safe side de ki mender ban job election yela dia Hendrai balai pada ki try jela jungi lasai nda utu mender ulayu epic ulayu adhar wat dia katuka hok jong piru bala mang sarkar me kini ki mender kin sakni no napi hendrai balai phim 19 ngau tho adu manta lakani kin kadaw bangang suong ipi ni pen kesan dustur bani obam ki brio ni pen kesan kor bani obam ki brio ni pen kesan hima bani obam ki brio ni pen kesan balang bani obam ki brio hendrai phim balai phim yes ngau tho kanong rem lajong balai sungai bayalam mano balai phim perkat ikalawai jung ki kur ki ti jong pi nakani kin kadaw bangang suong ipi ba ladangi perkat sisen perkat baladangi ki ba barokot ka is no west ni bakla ban jeri ki MDC te to ong manta hap khot sundan da common platform mo ban say detail bet ka way pa ka way ka isi na por su konsilkan say detail balay ka kam aisanat yo sim sora balay kam katung sim biang ya usim ka himalang rin kamut de ban pan jeng pensyai na ka isi ka manta ban say madan bi bar khot ha kata common platform khanang baki ni kinong ilam bakla kin ja no sikendong lani kin nom yalam bakla syu kata kamut imat kala ade kapor na kata kadaw bangangan ong ipi menta kani ke sarkar kan thiet lut ya ki news channel barokhot kan thiet lut ya kita ki leader jongki society barokhot kan thiet lut ikinong ilam balang barokhot kan thiet lut ikinong ilam hima barokhot hendrai ka bajot bar ka bayap kalong yingi ubarit baria pidi men sngotho ya kata na kani kin kadaw ba menta tang snadon kali yang persya nei kamut pinpej ha sarkar kemi ne pinpej ing sarkar jela pej hapo Delhi ni pej yang ne jela jungi pej nuksa Pitip hapo Delhi hangte po jantan mantar mo ngangan umipi kitu ki golden news kitu ki merat ki mereng ki news barokhot am ki bala thiet sarkar BJP am ki sabe ekla ki kena namar balai baki ne ki news channel barokhot am baki la cha thiet hakini politician he spa nak taraw ki syukran persya be ki pajba andre kim keren persya ke sarkar kim keren persya ke sarkar ba
Hakari India bro kawai nei ngangan ong ipi Deitang hakapor jong Jawaharlal Nehru hi uba ai press conference mo bun pausian. Henrei menta nadu ka por jong Jawaharlal Nehru hadu kat menta umodili umnur ban ai press conference. Umnur ra. Bat ka ka banging yu ni sarkar hakani sarkar jalajungi kat ba tha modi nang pai unia kunrat sama wahap ko ngo. Bat kat ba ong himanta biswa unia kunrat sama wahap dem hakijat himanta biswa. Kai ka balaja ya ka jat berujungi ladang ngingim snotho mantane ladang ngingim penkelai kini jalajungi kom ke jala Tamil Nadu te tangkata pi khasi te la syatari chitni. Wat ju ong ijri jat benrio. Nai keren ijri jat benrio rel da pim snotho amdan mano pelaj ipi. Ka rai ka bang ngide ban rai skam hi ka de tang porte bon. Ngide ban ai ka rai ka badai. Ladang ngim ai ka rai ka badai kata kamu sa jalau sai persya manta kamu persya ang tai po Gentiamo, po Gentia Hills mata su protesta. Namar kito kijeng protes borok hajam, kito kilong kibom don jengmur. Namar balik season balak baklajiat iam, wat mut kini beri bukan kabor kin pendam hapi ba. Namar ba sisian ba kila pelot ikapisah ini, kini le jabor justihi banyo kli kuto baki kila de pelot. Kata kadika karkom le jong kini politician hakni jalajungi.